Zdravo ljudi, evo nas u našoj 5. epizodi Skyblock. Sada ćemo da nastavimo ovo dole što smo rekli prošli put u prošloj epizodi da ćemo napraviti donju sobu. Ja vidite kako smo počeli. Možda će da bude lijepo. Tako, napravit ćemo sad sve ovako okolo ovog okružiti. Lijepo ćemo to obasjati bakrama, lijepo će da bude. Morat će da traje malo duže ova epizoda, ali izvinite. Valjda možete da trpite nekako. Vidite koliko smo malo nabrali. Tako, kada. Samo 3 steka. To će ovo lijepo. Valjda. Trebalo bi. Nedostaje mi jedna krava. Mac, mac. Pozdrav za mog druga Azura, Delića, on gleda. Lijepo će da bude ovdje. Ja mislim, kako ćemo napraviti baklje? Pa znam da se može napraviti onaj drveni ugao kad ispečeš na prerađeno drvo. A jest, ali ne znam da li će baš biti. Probat ćemo, hajde vidimo. Čuliko da će nam plat nekako se čini tako. Ja mislim, slobodno vam se primakne ako držiš šip. Držiš. Pokušavaš nemoguće. Gdje ovo što je zdje? Spade. Šta je? Oj. Oba. Ma idi tako. Sluš? Da li će vidjeti? Pa ja ću da spasiti cijelo ostrovo. A šta nam je ovdje bilo? Stepenica. Stav tako. Mogli smo pod lavu podkopati. Ajde. Biće ovo lijepo, stvarno ti kažem. Jednako mi vas ne. Ama šta je ovo? Preblizu su toga, ja mislim. Pa nije, vidi. E sad hoće. Ja ti kažem, preblizu su. Odatle postavi. Eto ga. Ja ti Eto kažem, ga. preblizu su. Super, pisa. Am sad, s druge strane prvo, te moraš više okolo. Mora onako da bude malo široko. Oma. E, sad se može pomoći. Evo ovdje na rupa. Proklica. Nevjerovatno. Totalno. Ja. Još malo da mjesto. Uzmite auto 34, kako nešto. Opet. Potrošite se ovdje ovako i ovako. To što kažeš. Počne uzgo, tako. Čovječe, tako je ovo napravila. Pol sata će trajati epizodu. Da neće, skrat ćemo mi nekako. A, vidiš kako je lijepo odmah. Samo još malo vam pošvići te strane, barem još nekako. Vidiš, baš Usko izgleda. Treba Možemo bude... se kretat. Ne znam, se možemo slobodno kretati, a ne... Napravit ćemo i obradicu od
od kravena, znaš ono? Aha, To se napravi, a može i od drveta. Da ne bi slučajno pali. Jer ako padnemo, Onda će se staviti. volim da se to ne desi, jer nam se to desi ono milion puta. Ovo ovdje zemlja što je prirodna, ne diramo. Znači prirodu. Prirodno ne Dosta, diramo. dosta. Evo, hajde još jedan. Ne, Ne, ajde, sušti. Jedna će se sušta pa ovako, ali ali se. Pa lijepo će, kako, A, znamo to. Nema veze, Ovo ćemo sve je prirodno, ba ne možeš. ružno mi izgleda. Znam se da mi otkopam ovu rupu. Ne znam. A, to je... Sad ćemo mi se vratiti. A nas? Evo vidite kako smo to radili, da bude malo ljepši. Samo neko da... Prirodno. Ovo ti je prirodno drvo. Što je nađe? Ništa. Danas je. Hoćemo sad vam širiti. Još je. I evo ga. Samo tu se napravimo sa stepenice. I šta ćemo dole napraviti? Napravit ćemo onu kuhinju. I to možemo otići gore. A ćemo odgledu staviti? Hoćemo još vam, da možemo prolaziti. Nemoj. Samo da možemo prolaziti vam. Odavde. Samo jedan blok će se. Ja i postavit ćemo jogurt. Ali to ćemo sljedeći. Što bi bilo previše za ovo. Što prošljenimo i tu ćemo završiti. Popnemo se gore. Iskorista 400. Kad mene neko ne sluša. Eto su... Jesta. I jetka. Dobro, Sad ste gore. Znam sam sekund. Da probam nekoliko postaviti. Još sam ne. Stavi tu. Dole. Spusti. Sad ćemo. Eto, to je bilo to od ove epizode. Vidimo se u sljedećoj epizodi. Ćao. Ćao. Can you blow my whistle, baby? Whistle, baby, let me know. Girl, I'm gonna show you how to do it, and we start real slow. You just put your lips together and you come real close. Can you blow my whistle, baby? Whistle, baby. Here we go. I'm betting you like people, and I'm betting you love freak mode, and I'm betting you like girls to give love to girls to stroke your little ego. I bet you I'm guilty, your honor. That's just how we live in my genre. When the hell them paved the road wider? There's only one blow and one rider. I'm a damn shame, order more champagne, pull a damn hamstring, tryna put it on ya. Let your lips spin back around, come up. Slow it down, baby, take a look, you blow my